Ұлы Абайдың 180 жылдығына орай мінекей Құдыс Қожамияров атындағы музыкалық драма театрында керемет премьераға бүгін қатысып отырмын. Ерекше әсер алып, ерекше бір сезімде отырмын. Себебі бұл жерде режиссердің ерекше көзқарасы байқалып тұр. Және мына актерлардың кәсіби шеберлігі, сценография, музыкалық безендіру, светпен, жарықпен дұрыс қоя білу, оның бәрі үлкен шеберліктің белгісі деп өзім үлкен әсер алып отырмын. Сол себептен мына творчестволық ұжымға, басшылыққа және режиссерға, яғни бүкіл осы театрдың коллективіне үлкен табыс, мол табыс және үлкен жетістіктерге жете беруіне тілектеспін. В этом году весь мир празднует 180-летие великого Абая, просветителя, философа и общественного деятеля XIX века. Поэтому сегодня хочу поблагодарить и пожелать огромных успехов, поблагодарить за профессионализм нашего республиканского государственного академического театра, уйгурского театра, за их любовь, за их бережное отношение к Абаю. Пожелать им всего самого наилучшего, процветания этому театру. Огромное спасибо всему уйгурскому народу. Biz bugün muşu çoğun səhnədə səhnələşdirən Uluq Abayның 180 жылығы bağışlanğan qoyulumunu görüp ötdük. Әкеген бала şundaq çoğun özləri hissiyat bilən bir tınıqda əsərini görüp ötdü. Həqiqi Abayның xalqı üçün, eli üçün can pida qılğan insan ekanligini tirik rəvişdə көргәндек his qıldıq. Biz şu bugünkü qoyulumunu qoyğan, səhnələşdirən rejissorga, şundaqla barlıq rolni öz maharati bilan orulab chiqqan hər bir insonga rahmatimizni aytqimiz keldi.